آفات العمل ثلاثة واني خيري أتجرائتي بلاتو واسديه خطبات تيانو خيستي علامة العارف ملكته نما ربي بيخو إيغسي دمرتي الخلاصة مما تقدم وان دبررا چونفا دبي ولقبو وانجو ولين خراسينا يا دان نبي رجرادا خيري أتدليدتي واني بلاتو واسديا رؤية العمل والرضا له وطلب العوض عليه واسدين كناتو غاري أتدليدتي بلاتها توكو خيري جزي دليد وان كان ناقو ديدان إفركو جان ناقو ديدان إفركو تاك خلما فادا وان كان ربي رقدسو لما خسد فادا وانين اندلقون والربي برا أركضوف نملتي سهو سدي هيك كان دبيتنا كسيقلو ربي اندلقاتي دليدوني كجي نا أوميجي أما وان سدلي سيسو خنان أومم جنيلال أومم أكامي جتكزي قبطو فكين يسا ilmoo sirraa uumamte intalateetii fi ilma keetiin siyaamuun uumaa rabbiirraa ni baase naa uumee qiyaasni ishaaraan jettuu keessa jirtiire hin jiru dalagaa dalaydu tana siyaamuu fi siitu uumeen takkaateetiin takkaa humnateetiin arkamteen waliin fakkaatu akka ilmooteetiin siyaamuu sirraa uume sirraa arkamsiise jechuu dalagaa tanaa sirraa arkamsiise jechuu abbaan isuma hogguusis waan abbaan isaati ana ibseete baddeji haaya achi qabxii sannaa qabe kana jechuu hayyee khalammaffaa wanniin an dalagu kun waan teetiin godhin naa godheedhaaniif yaamuudhaaf tadabarte qabxiin akkasii galtu yeroon dabarsuu miti numa barattanirraan jira arkee dubbintu nagaltee jirti qalbii teetii wajji ati jechuudhaan barbaada akkasi qabadhu qabxiin lammaffaadha khayrii dalayde rabbirra guddisuu hogguu ja'an dachii samiin uumaansaa hundi harka rabbii keessatti akka firii midhaan raafuu harka tokkoo keessanii keessa kataatee jechuu waanjuu tokko as dura isin himeetiin ture agartee haya ammas suuratul ikhlaasis isin himeetiin ture qul wallahu ahad hiikkaan lalla kana qabadhu hiikkaan samad ju'uhun guddaa guddina isaa keessa daangaan qabne Allahu samad samad jechuun maqaan rabbii sun guddaa guddina isaa keessa daangaan qabne jettee qabadde ibaadaan tee daangaa ni qabdiimi ibaadaan tiyya guddina rabbiitiin taatuu beeytemma ahaa achittis balleesseetiin jira aafaata amalaati lama kaafannemma tokko akka nama sirraa uumame laaltaan je tokko samadi jechuun guddaa guddina isaa keessa daangaan qabne jechuudha hogguu beeyte dalagaan tee daanga qabdi dalagaan teetun haqa guddina rabbiin kafaltuute harka irraa dhiqadhu akkana jechuudha lamamma afaanni dalagaadhaa sadiin jee lama himeetiin jira ganaa gizee hunda ni tiifatta beekadhu qalbiin if bira jiraatta inni sadaffaa dalagaan tee ibaadaan ati goote shukrii godhii rabbiin sii godhee hafaluu hin dandeessu gabricha tokko yawmal qiyaama rabbiin tola khiyyaan jannata isa naqaa jennaan bal bi amali yaa rabbi dalagaa tiyyaan nana kiyyee jedhe akkasi akkas taatu jee rabbiin godhii isaa godhe itti lakkaa'ee jedhe ibaadaa gooteen haqa ijaa kafalii ballaa si godhuu dhabuudhaaf ibadaa goote tana waanin ballaa si godhuu dhabeef tanaan firraa cufee hujeenje wanni inni dalagee hundi tana fixuu miti hin geenye yeroon hangi ati fuula rabbii dhaabbattee fi hangi ati ballaa ta'uu dhabdee harkaa ija fayyadamte bar zabanni kun way wal qixaa gizee laaltu ati zabanni kun wal qixaa bar guyyaa kanarraa daqiiqa sa'a takka waliin gaa amma sa'a 12 guututti ati ballaa ta'uu malee oolte sa'a takka ni geessi ibaadaan ati goote akkana hodhi hayyee dalagaa tiyyaan nana kiyyennaan irra lakkaawaa jeejan akkasit dalagaan saa dhumtee hara ibiddaa oofaa jennaan yaa rabbi kiyya arjuuka
tola keetiin kajeelaa yaa rabbi na baasiyee jedha. Amma dalagaa meeqa goote sadii bara. Teetii miti sirraa uume malee ta duraati irraan deebi'u jira akka qo'attaniif. Sirraa uume akka harka kee kana ofirratti harkuuti jeetiin as dura isin himee ture. Akka ilmoo sirraa uumamteetiin jeereefu takkumaa wanti kun makluuqa jechuu akka beeytu qofa. Rabbii wajji ani makhaaliqaa mitii jii harka dhiqadhu. Ati amma toltuu rabbiin si dalaysiise kana naat dalageedhaatu naatu waan jiru kanaatu aafaata dalagaatiin sii galtemma haqi wanti sun sirrii miti. Shariika rabbiif ta'uu jechuu yaani. Kalammaffaa toltuu dalayde rabbirra guddisuu jechuu guddinni rabbiitii fi dalagaatiin tiyya waliin simatu baalagummaan na godhe yaa rabbi na araarame. Hayyee inni sadaffaa yoo rahmata isaatiin nama naqe malee dalagaadhaaniin taa jennaan dalagaan tun godhii rabbiin sii godhen kafaltu harka kenni yaa rabbi rahmata keetiin kajeelaa sadii hiikkaan sadeen kun ammaas akka isinii galu kanarraa wanni isa fayyisu jan waa lamaa jan ru'yatul minna wa ru'yatu taqsiir godhii tana ibaaduma tanaawu rabbi tolanatti oole irran lakkaawwatu dhiisi isaan narran lakkaawwatu qaba baganaa kennite tokko warra aalima ulamaa taabiyyootaa keeysaa jan akka isin tunni himaa taate isin himuufi beek alla yaa rabbi rakkoo wayirraa waywaate minhaajul qaasidiin ibnu qudaamaa qaba rakkoo wayirraa waywaate hoggaa inni rakkoorraa waywaate faqaala allahu ta'ala yaa abdi amaa asamtuka minal kufri jeen jan inni kaammatuun bira beekamtuu mire inni nu aalimaa min siboo ati waan biroorraa waywaatta akka ati kaafiran taane sintiisine an jeen jaan alhamdulillah yaa rabbi khiyya fagoodha qabatee bari amnasaa keessaa bikkisuun isa bira fagoodhaa beekan aboo tanarraa dararamtee jeen aboo kufrirraa sintiisine jeen gisee hunda hogguu toltuu dalaytu toltummaan tun mataan isiituu qananii rabbii ta'uu shukriin irraa barbaaddi galata isii tanaa beekuu dhabuunu qixaaxaa baala gettolo oolu taatii miire laallamma taqsiirii ja'an kitaabni galata godhii wallaaluu ja'an ati galata godhii wallaaluu kanatti jettee qabattu yoo rabbiin naa godhee wallaalte baala gettolo ooluu jechuudha jettee qaanfatta. Bakka rabbirra lakkaa'uun jiru jetta gaamma deebinee bara. Bakka Allah yaa rabbi siin naa godhe godhii ati gooteef galata wallaaluu kiyya naa araaramiidhaaniin afaan dhaqe balaa reefuusan. Sadeeniin hime san waa kanaaniin karatti afaan dhaqe. Haaya akkan. Inni lammaffaa maaliiniin karatti afaan dhaqa. Tiyyaa mitii teetti shukrii taakka. Galata shukrii wallaaluu irraa qixaaxa lama. Waa lamaan kanaanii karatti afaan dhaqxa. Taqsiiraa fi jeniin ru'yatul minna wa ru'yatu taqsiir. Waan kana fassaru ammas hiikaa irra deebi'ee melekkata biroo. Ambiyoonni dilii rabbiin araaramee beekanii beekimmoo uummata takkaan isin galchu jira beeki. Waan sadeen san deebisaas takka takkaan itti kenne. Sadeen san boodarra lamaan fiti. Waan kana keessa dasii baasu tokko naafe maal kajuu. Ambiyoonni warra jannataatii dhageenye jetta. Maaltu isaan boochise haaya kootu bakka tana qabadhu waa lama qabatta. Bareedeen gaddaa kana himuu kiyyanii yaadaddaan. Ittiin dalaguu deemaa itti dalaydan rabbiin ni dalaydan haajuu akkasiif keessa qabadhu. Waa lamaatu boochise lamaan. Godhii godhu kana fadluun kafaltiin hin jirtu akkanuma kennee waan kennee rabbiin kee baay'ee. Waan akka kenne kana yoo akkuma akka kennee yoo akkanuma fudhate laaloo maalee eebiin hin jirtu. Yoo sii dhiisees akkanumatti eega narraa yoo fudhate humaan qabaanne akkanuma sababa tokkoon maleetti ija rabbi beektu san amma ijji xiyyaa teessan wal ni gartiini isaan ija rabbi gartuu kenneefi. Ijji ijumaa wal caalti immoo basiiraa janiin basaa'ir hayyee keeysaan rabbi beekuu jechuudha. Ija rabbi beektu san baatirii san rabbii ibseedha.
ijatana yoonii fi dhaamsees humaan qabuu qabatteet nabiyyi si godhuun fadlun tola oolina yoo dhaamsees humaan qabuu fudhatta eebiin hin jirtu duraan kafaltees si kennine namnummaan rabbii kafalu wanni rabbii kafalanuu eessa jirta saka eessa jira haaliin isa malee hin jiru ta'irra rabbi faarsitu tasaa ati rabbi faarsu isaa sitti uume hafuura fiigu kana rabbii uume isiniin hin jenne isaa si dubbisu jira nabi Muusaan shukriin godhe jee dubbiin taphannaa harkaa deebite yaa rabbi kami jee isinii himee badhas dura rabbi shakkaruun godhiidha haasawuttiin jiraa mire ati ammaa ugisii haasoytu akka shakkartu isaa si godheenis tabiroo haara'uun alaan seenne hogguu shukrii godhan tunteeti tuntiyyaa hoodhoodhaami mubaadalatu maalin bimaal gurgurtaa bitte jechuun ati as kenni anachi kennu kanaani gurgurtaa bittaa jenna wanni rabbi irraa bittan hin jiru gaafaan rabbi shakkaruus tasaa wanni irras shakkaruus tasaa na shakkarsiisuunis tasaa na shakkarsiisuun tun nimaa haaraya as deebi'ee nabiyyiin achirraahi kennaan tun akkanuma kenne akkanuma kenne yoo hambisees humaan qabu yaa rabbii kiyya fadli tola oolina san kanuma yoo kan narraa fuute humaan qabne san yaa rabbi narraan fuudhini taakkaayye ati kheyri rabbiran lakkoyta waan tana yoo akka fuudhee humaan qabuu dhageeyse ati tee hanga tanaaf oota ambiyoota boowuu dhageeyse qaalii dhagaa dubbiin akka itti dhufte beeka itti fide beekanii yoo fudhatees humaan qabuudha beekan achirraayi tola oolina kana isaanirraa fudhatuu sodaadha booyanii taakka akhiratti yoo shukrii godhii niimaa isarraa yoo nu gaafate namni tokko dalagaa isaatiin jannatan seenu atilleen mooyaa nabii rabbii anilleen muttafaqun alayhi hadiisa ambiyoota waa lama boochiseen sii galte tokko godhii tan akkanuma godhe waan akka godhe kana yoo akkanuma fudhate humaan qabuu san garte taakka nurraan fudhatini kanaaf boochiseedha ija akkasii san yoo dhaamse humaan qabuu san yaa rabbi nan dhaamsiniidhaaf boochiseedha kanaaf sodaachiseedha tokkoomi akhiratti galata godhii godheerraa yoo si gaafate ibidda seentaa namni tokko dalagaa isaatiin jannatan seenu jee nabiini amma jarri kun dilii dalagee dilii sodaatutti hin jiru wanni isaan sodaatan sadarkaa olaanaadha agarte wanni isaan sodaatan waa lamaan kana qabattee bara waa lamaan kana ulamaan akki janiin maarifatul adli wal fadli janiin edaa tola oolina rabbiiti jechuudha gaafaan duniyaarra jiraadhees tola oolina kafaltiin maletti wanni kafalu eesseerti gaafa jannata nanaquus kafaltiin maletti wanni kafalu eessi jirti ibaadaan tun kopha shukrii barbaaddiin siin je'ati tana gurguratu barbaaddaami isiin tun kopha shukrii barbaaddii tanaaf boochisee ambiyoota akkuma tolana ooltetti laala moolee qabaan dubbii akkuma tolana ooltetti akkasuma tolana oolii jannata nanaqii ammas haasawni kun keessa adda isinii ba'u uumaan rabbi yukhaafu lkhalqu lidulmihi wallaahu yukhaafu licadlihi qaalahu ibnul qayyim rahimahullah takkittuma tanarraa qabadhu waan dabreerraa hunda bilaash gootaadhaa miti haasii galtuudha yaanni tokkuma wali qaba jechuufi malee akkiyyee uumaan rabbii tun zulmiif sodaatamtii jee akka daangaa sitti hin dabarre waan rabbi malee jiru wanni sodaataniif daanguma sitti dabruuf sodaatanii jee rabbiin wanni sodaatamuuf haqumaa'uu natti hin dalaginii irra buusaa yoo na dhorke irra buusaan silaa'uu dirqamaa miti ni beeytaami achi laal hanga na laal hayyee rabbi sodaadhaa wanni janiif ji'atimma afaan keetiin qabadhu rabbi sodaadhaa jechuun yoo haqa sit dalage haqa hoodhoo kennii walqixaa quxum teessirraan hirrisuu tiyya siin dhiisuu yoo siin jee ibidda seente hayyee haqa sittiin dabru rabbiin adlii janiin adlii walqixxummaa adlii sit dalage taanaan ibidda seentaa rabbiin haqa sit dalaguuf sodaatama haqa nattiin dalagin irra naa buusiidha uumaan rabbi immoo teenaa dhiisii miti wasana nattiin dabriniif sodaatamti
Rabbi sodaadhaa jechuun kun maalii qabachaa deemta gana haqumanat dalage taanaan akkuma haqa isaatii barbaachisuun nagaafate taanaan ibidda seene jechuudha. Ambiyoonni maal dalaganiiti maal irraa booyanii san haraan si dheerate yoo himuun si dhibde bar rabbiin kun kanaaf sodaatama janii. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد. لا الأمة برخاده حاسونه قالي دبيتي سندبرين حالا عملا علامة العارف حالا عملا ور ربي بيخو جي قبط وانيني مودي مقن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ما لي شيء وما بي شيء وما مني شيء الفقر وصف لذاتي كما أن الغنى وصف لذات ربي إسابيخو راكي جيجن أواتا كان قبو وانتا كتيامتي وانتا كنان انتاني أواتا كان فيني درجان قدني خربيتي تكيني في إرن خيا أكتني في بيخا أكتني ربي بيخا جيجان يخاني خاليني لمنجر نيما ربي رتي فالما قدو ننجرتو ربي خيتي وجي الدهرنا هندن ديسو يودوغا ربي بيتي أكانيچو جان هي كان دبيتنا مالي شيء ونتا كان تيامتي همان قبو إلا الشر همتو ملئ تلتون أن تلتون قبو وما ساتنا أوميتي نمخنا رب إنه كان ظلوما جهولا علمنا ما حقميدا ربي والله لا دته حقميدا يان رب بيخو يان هي خلمان وما ساتي يان واني سنياسي إساف فدي دكانتان إفتنك akka rabbi beeku akka zulmiira haqa rabbii eeggatu godheedha. Ilmi namaa xabi'aan namaa innahu kaana zaluuman jahuulaadha. Maalii shay'uun awwaata kan qabu wanni takka tiyyaa miti illa sharra quraana kana adillaa narraa qabatamma. Yooni illa sharra wal ceeba irrinaa fi eebiitu tiyya malee dhuga himee bar khutbaa keessan laal hoggaa qara'an kanamuu affazeessanni beeytaniimi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا رب تيفمنا شر لبوتين الرأي عن شر ملين قبون كن بخان جنة خن نبي محمد جيبر بر خطبة خان إني قرأتي حديث الرجال بكر إسجل ديموف قرانا بيخي إنني جئت ممويجي إبر تأومات مجرني زغالي ميبر نمني كسيتي أوماميجو بر ألا أكيد نمني كسيتي أوماميجو بكر أما وامي كاني مما ابن تيمية كجين سينجي أواتا كان قبو يو شري تاتي مالي علمي نما ظالمة حق والله تيه أممي قرآن سورة الأحزاب قبض خطبة خيسا مال تجران سينجي جزي قرآن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا شرور كن شري يجو أنفس اللبو شري لبو تينيا راسين تيفمنا هاي لبو تينيا شري قبدي يو إني تيسي مالي أولي نفقاتو irrina rattiin uumame irrinaan naqa fakkaata. Hangi tokkommoo yoo waa tolchuu fi waa dubbatu yoo dhufe kun xiyyaa miti harabbiiti. Irrinni na wajji uumame odooma jiruuti sanfidee baala irra kaayee baatirii kanaa sibse jechuudha. Natii suurraa akkas godhuun eega natii se galatan balleessu tiyya dhiiftee hateena dalayde gaarii alhamdulillah jaamale anin kun nama wayyaana quban qabdan inju astaghfirullah zulmi dasuni hayye kamir rabbi beeta kamif beeta tana malbuuteetin ganaati rabbi khiyyakin ittibeeku khairin hundi tasa irrin hundi khiyyatawda akka hana lamaan ittin beeka akkam guyyaa rabbi si qabe mogga addunyaa tee qabe takka jiru tee qabe alla ya rabbi si malee jette irraan qulqulloytu wayta nagayaallee dubbiin tanumaa bar guyyaa na qabe san qofaame wayta nagayaallee kanuma inni tasaati malee miti dirqiin na amansiisuu san
qaanfadhu gizuma hundaa'u rabbii kan akkasuma beeku fedha inni. Guyyaa san qofa isaan mijjanne na dhiisuu sanis ajaa'ibuma godhi. Hawa ati keessatti mata jabaataa tiyya tana beekuu isaatis irraa qaanfachaatuma. Guyyaa na qabe san kitaabni amma himuun nu dhibu kun naman dhibuu bari himuun isaa. Allah yaa Rabbi yoo ati naa goote malee, Allah yaa Rabbi tee malee, Allah yaa Rabbi siin malee, Allah yaa Rabbi malee. Hiikkaan dubbii. Wanni guddina ta'e diinii duniyaan guutuutti achi murteeti. Keeti awwaata kan qabu yoo ati naa goote maleedha. Akka hunnuma dhugaadhaa tagizee si qabe wayi waattuuf san kitaabumarra jiraaji hayammoo waa. Sheetichi sun dhuga himee gartee akkasi qabatta. Toltuun dalagee rabbi irratti if ajaa'ibuu waan qabu yoo taate an akkaataa kiyya siimu ana angaarumaan lubbuu tiyyarraa lakkaa'u takka hin qabu. Arrabaan jiru beekaan jiru nama jabaadhaan na harkaa fi siin jiru uumumaat tana. Khutbaa keessatti kam jaaniin jee bara akka qabattaniif hin deddeebi'aa waa hundee. Akkana jaan ahaa hay uumaan nama akkana jechuu akkana jechuu inna ukaan abaluuman jeulaa rabbii kan akkamitti beeyta wanni toltu jaan faaruudha wanni jaan diinii duniyaa waa takka guutumatti yaa miti akkamitti boo tiyya ta'uu odoon jaallaalee harkumoo hogguu si qabee gizee itillee irraan si ga'e wanni ati faarsitu sun maali? Akka nagaa hogguu saqa himte amma boonaas si godhee malee wallaalaa miti hubadhu akkana. Alhamdulillah. Khijiba himtee rabbi harkaa bahuu kaatee ati hoggasdu. Yoo dubbiin tun fudhatama qabaatu baatte khijiba himtee rabbi harkaa bahuu deemtaa hin jiru. Mee beekigaa nama kana wayiin adda baasa jeetiin dararamu jira na bira jiraadha. Wahiin si garsiisa laal kunoo achiin as jii akkatti gamanaa laalii isinumaan garsiisa jeetiin akkana juu jira na bira jiraadha. Akkiin siin jee laan nama kabajaa. Rabbi barakaa si haa godhu kinaa taatu. Rabbi kee kana akka beeytu. Lubbuun tuni rabbi wasana dabartee jirti. Wasanaan isinii dhaaba jettaan lubbuu teetiin dansii baasaa jiin. Sossoohii if sossoosii na bira jiraadhu maal jetta. Guyyaa rabbi si qabe gaafa wayi waattu san atimma bara kitaaba bakka tanaan si garsiisaan karaa dheerata jeeti beekadhu. Arrabaamii bara karaa dheerata jeeti. Guyyaa rabbi si qabe hawayi waattu san khijiba himtee rabbi harkaa bahuu wayi waattee hin jedhu gumanimni ati yoo. Khijiba himanii rabbi harkaa bahanii dhabseeti ati yoo. Aha naaf fudhatuu didde malee dubbiin numa jirti qa. Aboo guyyaa tokko mataan sin dhukkubne guyyaa tokko mee guyyuma rabbi si rakkise yaadadhu ati. An makluuqa akkaan hin beekne na beeyta. Mee wahuma si jabduu hayata rabbi bira si raafte yaadadhu. Yoo ati goote malee tajetteen san yaadadhu haa. Malee hin jirtu gaa akkana jechuudha. San qofaa mi haajaan ta'e guutumatti akkasi. Haa qo'attan adda baafattan jeetii yaada. Akkatti daangaa rabbii keetii eeyidee akka rabbii kee gabbaruun sirraa fedha. Hayyee takkaan si hafe takkaan siidaa ilmi namaa kun jenna. Masbuuqul adamul wujuud jechuudha. Adamul wujuud, adamul ghinaa, adamul kamaal sadii namni uumama gizee dhufu hoggaa dhufu san dhabama. Eega dhufe irrinaa wajji dhufe. Wasayalhaqul adamu ganaadha irrinni isa dhaqqaba. Gizee hunda irrinni khija. Sadiinime sadarkaa sadiinime dureef hin jiru dhabama irrina janiin gaafa dhufu irrinaa wajji dhufe namni maal irratti uumame wallaala irratti uumame eeganaa fidee itti naquun tarabbiiti ta keessa jirtu keessaan baane mallee gaafa dogongoruun qabu haalli dogongoruun sun keessaan baane kaa wajjuma du'uu ta'a bar waan wajji uumameen san wajjuma du'a. Beekumsi kun injifatee bira taa'ee dhoorka malee wanni juusuun bira teessii malee wajji jira. Ta wajji jiruun tana gizee hunda inni isaa ittiin yaamama. Achi laal dubbiin khijiba himutti hin jirru jetta. Wasayalhaqul adam ganaadhammas irrinni itti dhaqqabaa du'a innini. Kitaabni gizee mugaa karaa isin dheerata jeeti malee hogguu dura uumamu maniyyiidhaa yoo taa'ee ni ajaawa. Ajaarraa dhufee ilmoo yoo haadharraa deebite. Qaamni kun yoo uumaan hin guutamin foon ajaa'u ta'uu nagarreeti. Ajaa dura dabree jechuu bara akkasi qabatta. Hogguu jiru kana ajaadha garaa qaba akkasi qabatta. Hogguu deeni ajaawa akkasi qabatta. Haya ammoo immee sadarkaa sadiin himne amma akkana jechuudha. Kun uumama. Haya gaafa rabbi beekoo ta'e aqlitti gizee deebitee wallaalaa wajji uumame wajjuma jira.
وسيلحقه جناد أبيكم سكنات الرافودا دلما بودر دفا أها وأجايب جي مما تكتي تنقبض ربين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا إلمان آدم إسن غير ربي تهاجموا داجي فقيا جين ربين آية نتوكما بيكت والله هو الغني الحميد دريسا آجي أكبوتو غاما هو ربين غني جا ربين دريسا كزيجان أم فقيرا يتاتي أما بر أكامت في بيتا أكامت ربي بيتا برغيني تابو فين ديما تنقبض داما أكامت ربي بيتا ربين غني مكا ربي كزي كت نغيس أم فقيرا آجي غني دريسا جنان درما سا خيسا دانغان قب أني يسينان هيوما خيسا دانغان قب الربط تنجرو هنگار ربي تياجمولكين بيغان ماغدو ما خرط دابا حاجماتو يدسي واسو ماغدو مسا خنا ياسو جرو خنا خرط دابو دا خركنا قبا خانو مدخوت تانان چنكي تناني حاجا جنين فقير جنين ربين دريسا درما سا خيسا دانغان قب مقا ربي غني يوني گزي رگيسي ام فقيرا ربين دريسا درما سا خيسا دانغان قب اني هيسا هيومات يا خيسا دانغان قب ربين عليم بيغا دا رگيسي فالام بكم سا والله گدين خربيتي إرني خياداني مجرابر بكم سا ربين بكم سا خيسا دانغان قب گزي كنا رگيسي إفي مال جتايا والله خي خيسا دانغان قب يتا الربامتي تجرت تساتات تانان تفجرت تنفور تانان والله اللي وجو ممتخون سينفني أها برمجان سري نقود جرابيخي واني أذكيسة تمه قام في حاسوة تلچو ولا منام من بكسن انجرو هما سنبرا ديم ميزان سري سيفي ربي خي إدو تمستر خبات هيسي أكاتي تربي بيتو يابو ربي خي يخنا كتين بيغا يابو أنا في خنا كتين في بيغا سيفي ربي خي إدو خن أمانا ستياتو أكنا برد بين بر أمانا ربي تبر أكب بيتا أولا خيستي دانغان قبو الربا متي أكنمات بوانا رافود ربين عليمي أني جاهل لا غاية لي هونجتي والله خيسن نانتاني تجرت تساتانا سلامال تجرو حديث أبي ذر الغفاري جنيد جلال يا إلمان آدم كلكم عارين هندي خيسان كل إلا من كسوتو نمان أني سوي سمالي أواتا كان كبو تسامالي چوغايكن كلكم بالون هندي خيسان جلتو دا والله لو دا إلا من هديتو نمان أني سا قچل چمالي إلا من علمتو يچو أها إذا دبيت أنا أمانة أنا دامتتو نبرا قبار لبو نشودي مالي إيه بوك من ربي بيت جنان يا بو ربي خنا قدنا دانغان كمنين بيغين أتيو كميف بيتا فالا مقاسني فالا ما إرنا فالا مقاسني فدت فوايد من القيم كبا تكينيا دانغان كمنين بيغا أبو ربي عزيزي هاي أما خنا فسري إغريف ويو خسي غلي جروتات ربي جبا داجي هي كان عزيز جچوغ قدير جچوغ ربي جبا داجي ربي جبا دبيتا إيه أتيو كميف بيتا الله فتين في بيغاجي فالان جبينيا لافين أكنيچو إرنا سني خدانغان قمنينين في بيغا لالا كدوبين سيغل توفين ردي بيا عليم إنان ربين بيغا أولا لا خدانغان قمني بيكم ربي خدانغان قمني قدرة ربي خدانغان قمني دائف مانكي يا خدانغان قمني درم ربي خدانغان قمني حاجانتي يا خدانغان قمني أكنيان فوائد ابن القيم كبا خلاصة ما تقدم وليقل دبي دبرتي أكيسي نيقلتو لما راقبت معرفة العدل والفضل تاكا وعلمك بربك وعلمك بنفسك لما أكم الرب بيتا أكم إف بيتا تاك ربي غي يقودنا دانغان قمنين بيغا أن إرنا دانغان قمنين إف بيغا رقاساتي وجسيم إغريفو تاك هاسوني دبركون خنا سيغلو قبا خرا أرى وانا كنا قراني تقلتان خطيانو معرفة العدل والفضل وانقودو ربنا كانوا مقودي حقسا نقافتو عدلي حقنا الدلقة تانان بالدسين ججو سانتو انبيوتا بوچسي هي
tola oolina isaati. Tola oolinni duniyattis tola oolina isaatiin malee hin ta'u. Aakhiraanis tola oolina isaatiin malee hin taatu. Waa hanganaan naa galee kun guutu sii galuu qaba kopha duuta. Yaaboo guyyaa itillee irra geesse waan yaadatanii jira. Saniif khayrii sii qaba. Yaa Rabbii khiyya barakaa godhiif. Yaa Rabbii khiyya khayrii hundaa sinqii godhi. اللهم اجعلها لوجهك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.